Bakunzi ba channel yacu nongera kwifuriza ibihe byiza aho murereye hose. Uyu ni umwanya twagezaho amakuru yagenda acarcara hirya no hino. Turaza guhita mu Rwanda turi byo Nduhungirehe ni ambasaderi w'abanyamahanga w'u Rwanda yatangaje. Turaza kandi kureba mu Rwanda ibihavugwa. Hanyuma turaza kwerekeza ndetse no muri Afurika mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati cyane mu gihugu cya Israel aho ibitero bikomeje hagati yayo ndetse na Iran. Bakunzi ba channel yacu mbifurije ikaze, mbibutsa kureba handitse subscribe mugakandaho ndetse n'ahari like naho mugakanda kugira ngo ikiganiro cyacu ikomeze kujya kigera kuri benshi. Amakuru yacu tuyatangiriye mu Rwanda twihuse. Mu Rwanda ambasaderi w'abanyamahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe akaba atangaza ko ibyo abantu bari guhwihwisa cyangwa se bavuga ko u Rwanda ruzasinya amasezerano na Congo ejo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 atari ukuri. Ahubwo we atangaza ko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ariko impuguke z'u Rwanda na Congo bazajya guhurana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyane cyane muri Afurika wa USA cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha bakaba bagiye kunoza umugambi w'amasezerano w'amahoro ushobora kuzashyirwaho umukono nyuma y'uko ibi birangiye. Ibinyamakuru byinshi cyane byarimo bitangaza yuko ejo ku itariki ya 15 aribwo u Rwanda ruzasinya ndetse na Congo amasezerano y'amahoro kugira ngo babone ko hazakorwa imishinga itandukanye ibyara inyungu ku mpande zombi, haba kuri Repubulika na Demokarasi ya Congo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa ukomeye. Ambasaderi Nduhungirehe yatangaje ko ibingibi atari byo, ahubwo ku itariki ya 15 hazatangira guhura impuguke z'ibihugu byombi aho bazaganira ku bijyanye n'icyo bita amahoro arambye asesuye amahoro nyakuri. Ambasaderi Nduhungirehe avuga ko nta nzira z'ubusamu zigomba kubaho, aho ibingibi bigomba gutegurwa hibandwa mu gutegura amahoro arambye. Ambasaderi Nduhungirehe atangaza yuko ibingibi byari byitezwe cyangwa se abantu bari bazi neza yuko aribwo amasezerano azashyirwaho umukono, atari byo ahubwo bategereza nyuma yo guhura kw'izi mpuguke z'ibihugu byombi, haba iy'u Rwanda, iya Repubulika na Demokarasi ya Congo ndetse n'abafatanyabikorwa ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Rwanda kandi umuhanzi uzwiho guhimbaza Imana bamwita Nzabahayo Silas uzwi ku izina rya Ibya Yesu ni ku murongo, akaba kuri uyu wa 13 aribwo yagejejwe imbere y'ubutabera mu rukiko rwa Nyamata rwa mbere rwa Nyamata. Uyu mugabo akaba arimo akurikiranweho ibyaha bitandukanye cyane cyane icyaha cyo gufata ku ngufu, icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 w'umukobwa. Uyu akaba ari umukozi wamukoreraga. Ibi ngibi bikaba ibingibi bikaba byarabaye ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025 aho aribwo yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Uyu nguyu Silas Nzabahayo bakaba bari kuvuga yuko agomba kuba afungwa iminsi 30 kugira ngo hakomeze gukorwa iperereza. Bavuga yuko kuba bamubitse iminsi 30 aribyo byatuma adatoroka ubutabera, kandi nanone akaba aribwo harimo hakorwa iperereza ryimbitse ku byaha akurikiranweho. Ngira ngo ubu ngubu akaba yatagitswe gufungwa iminsi 30 kugira ngo abanze hegeranwe ibimenyetso simusiga. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi haravugwa inkuru y'umusore wiyahuye. Ni umusore wasanzwe mu giti yimanitsemo. Uyu musore bakaba batangaza ko n'ubundi uyu musore yiyandikagaho ijambo RIB risobanuye ngo ruhukira mu mahoro.
iri jambo rikaba rigomba rikunda gukoreshwa ku muntu witabye Imana bamubwira nyine ngo aruhukire mu mahoro. Uyu musore akaba yari amaze iminsi nyine abyandika abipositinga, aho benshi banibazaga impamvu yabimuteraga, ariko bamwe bakaba bavuga ko bishoboka ko yari azi ibizaba. Mu rukerera rwo kuwa 13 rwo kuwa 12 bishyira kuwa 13 nibwo ku isaha 11 hamenyekanye inkuru y'uko umusore yiyahuye ari mu giti, bamusanze mu giti yapfuye. Murumuna we akaba yarasohotse agiye hanze aho yari agiye ku bwiherero, arebye mu giti abona amakuru wahamanitse, barebye abona yarangije gushiramo umwuka yapfuye. Akaba yahise ajyanwa ku bitaro kugira ngo barebe icyaha cyamwishe cyamuteye kwiyahura. Amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Isirayeli, aho ibitero bikomeje kuba umusubirizo. Kugira ngo mwumvise amakuru y'uko Isirayeli yagabye igitero kuri Iran, ikicamo abasirikare bagera kuri 6, bashaka kuba banarenga ariko bazwi ni 6, harimo n'umukuru w'ingabo cyangwa se wari uyoboye ingabo bita Revolutionary Guard. Izi zikaba ari ingabo zikoreshwa ahihutirwa, zikaba zaramuhitanye. Bavuga yuko Abisirayeli bavuga yuko ibi bitero byari bigamije gusenya ahacurirwa intwaro za kirimbuzi cyangwa se ahategurirwa ingufu za nucleaire. Bavuga yuko kandi Iran nayo itagarukiyeho kuko yarangije gutera misile i Tel Aviv, ni mu gihugu cya Isirayeli, ariko izi misile leta ya Isirayeli ikabashije gufatamo nkeya, ariko izindi zikaba zaguye Tel Aviv nazo zahashenye. Iran yari yaratangaje yuko Isirayeli niramuka yigabye igitero cyasishotoye izahita yihimura nta kabuza. Ubu rero birashoboka ko hashobora kuba hagiye kwaduka intambara ikomeye cyane hagati ya Isirayeli ndetse na Iran. Amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Kongo. Mu gihugu cya Kongo haravugwa imirwano mu gace bita Nyamirima hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Bavuga ko haba igitero kitamaze amasaha 3, aho M23 yagabye igitero, ariko aba Wazalendo bagisubiza inyuma, aho bavuga yuko iki gitero nyuma y'amasaha 3 cyari gihagaze batongeye kurwana. Bavuga yuko bose nta wagiye kure y'aka gace ka Nyamirima, bose bacongeye aho hafi. Ngira ngo kandi mwumvise amakuru yuko wita Bintou Keita ni umuyobozi wa MONUSCO, akaba yarasuye MONUSCO by'umwihariko akasura abayobozi ba M23 ni hariya mu gice cya Goma. Akaba baraganiriye ku bintu bitandukanye, ndetse ibiri kuvugwa nuko Bintou Keita yasabye M23 gusubira inyuma ikava bice yafashe kugira ngo ibashe kuba yaganira na leta ya Kongo. Ibi M23 itegeze yishimira. M23 itangaza ko yo ikishaka guhabwa uburenganzira bwo gukontorora kariya gace, ariko leta ya Kongo ivuga ko ibi bitabyemera. Anabyo Bintou Keita yongeye guhamiriza avuga ko M23 bagomba gusubira inyuma kugira ngo babone kumvikana na leta ya Kongo. Bakunzi ba channel yacu, amakuru yacu nahanga tuyasoreje. Mbasaba kureba handitse subscribe mugakandaho, ndetse na hari like naho mugakandaho kugira ngo ikiganiro cyacu gome kigere kuri benshi, kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye, kugira ngo mugire ibihe byiza. Amakuru yacu nakagaruka, icyo nabashishikariza no kujya mukurikirana amakuru kuri iyi channel, kuko amakuru yose agezweho ari ahangaha abarizwa. Bifurije ibihe byiza.